15 November eba srang shalo yoksamani chobabo langma bedonai Bhagwan Birsa Mundani asima shalo kitingai 10 tui OMPRD block Omorpur Gumoti district Garia Academy Schoolo Janajati Gourab Diwas ni bkhakti Bhagwan Birsa Mundani asima shal Palaijakha Pandao phai Manjakha TRPCL chairman Patalkanya Jamatia Hoda Okra Pulendra Kumar Jamatia Captain GS Rati Baba Garia ni Ochai Lukuni Chokdri te Hoda hamkrai khlainai rokno khobai rengsrnai rok TRPCL chairman Patalkanya Jamatia Shaka Janajati Gourab Diwas tini se Bharat ha kotoro khanako Bharat ha kotoro kwbangma dofani borok tongo kwbangma kok sanai tei dormoni borok tongo phiaba Janajati oke ST hini sinijak tongo tei o kungthai bara rokni kaisa hamari sal hini ha kotoni mantri bokrok Narendra Modi saklai rimani aboni bagai modino hambai mariwo Modi hapungo tongoino tini Janajati rokni kaisa hamarini sal palaijagai tongo tini ni salni KOKBOROK engkha Janajati rokni sak betok bo tongo ti borokni manthai rok bo tongo abo bebak srai engai paikha ha kotoro agi kungthai bara rokno sak nangjakya kungthai bara rokno mokol chikon bai nukjago kungthai bara rokno Bharat ha kotoro tota tongkri abo sutese saimaya fatar nida phai hini se sengjago tini Modiji ni leadership o kungthai bara rokno asike tisai phunukjakha jeta Bharat ha kotoni jotoni selai kuchugo Draupadi Murmu no achuk thairiwi tini o habo ST rokni busuk duty te borokni busuk borom tong aborokno tini phunukmani sal abni bagai tini belai kotorke Bhagwan Birsa Mundani asima salno kitingai Janajati Gourab Diwas sal Palaijagai tongo hini saka TRPCL ni chairman Patalkanya Jamatia Ungchini chate musorone bagoi ang koinai chini pasai salo ko koinai Jotoni saka Baba Garia Jotoni manalesang Al-Kulum Jawa Jotoni saka Baba Garia Jotoni manalesang Al-Kulum Jawa Jini bukan bising oleh nungle Pai hapai di Jini bukan bising oleh nungle Pai hapai di Nungsi 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 Nono karike guru Jotoni seka Baba Garia Jotoni manalesang Al-Kulum Jawa Jini bukan hayan oleh nungle haroi rodi Jini bukan hayan oleh nungle haroi rodi Nungsi 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 Nono karike guru Jotoni seka Baba Garia Jotoni
tini seomte hai KOKBOROK o India o khanakho engke tini asakene India o bo sini Bharat haktoro kabang ma dofani borok tongo kabang ma kok sanai borok tongo kabang ma dormoni borok tongo kya Janajati onke sing ST hनै jeta sing civil tribe hनै constitutionally jeta identified khaijak tongmani o kungthai bararokni kaisa hamarini sal hनै je recognize khlaimani India government je Modi leadership bo boni bagai pailano Modi no se hambai maro tani khangka tini Modi tongoi ne tini o Janajati roni kaisa hamarini sal recognize khai mano amne boy Modi he to mumkin he अब tini ni sal no abani asal mini inge boni bagai tini o sal ni kok bokring kha India o Janajati rokni sacrifice betongo boroni adhikar betongo boroni duty betongo boroni rights betongo abo tabo clear ngai kaika abane bangai o Bharatborsh age kungthai Bharatborsh sak nangjaya kungthai Bharatma ke mako chikon bai nukjage o kungthai Bharat o Bharatborsh tere tong crisis saimanya phatani de phai sungjage tini Modi jini leadership o je kungthai Bharatma asake tisai bunuka jeta Bharatni jottoni slai bakro kusuko Drupadi Murmu jina asoro goi khraksa ST burai na asoro goi tini o hawo ST rongni busakbo duty and borongni busak boram tong abono phunuk mani sal tini tei bo okotor sal ani ka tini birasa munda asai mani sal birasa munda freedom fighter ngi boni lang mani sacrifice khalanka aboni lang ma sacrifice khaimani Janajati rok je desh ti proti busakbo je borongni hamari ba hamjak tong desh ni proti borongni busakbo borongni sentiment kaham o sentiment ni respect na hagaine tini sara Bharatborshko jotono Janajati Gaurav Diwas no observe khai mato madam abu to Manjakha obong khangke Baba Garia Mission Garia Academy School 1020 Ompi RD Block Omorpur Gumoti District madam sab sau Manjakha tini oro Manjakha sini o hoda okra o amsaini ne hoda okra 7 years saja tei tabo hoda ni advisor to ex sini Kulindro sini asu honmane engke tei sini pansai tei sini Thomas ni Baba Garia ni osai tei lukuni sogri ro tei sini social activist tei joto ni slai hato sini Janajati roni bagi samang khaine hini o Tripura hao yabri roi tonai captain GS Rathi tei singoro joto baksa guardian tei sini school student joto teaching staff sing joto no oronio pal khlagi tini o salno sing observe khlai madam Janajati Gaurav Diwas on the occasion of Birsa Munda's birthday anniversary Garia Academy or 10th mamio jehetu o schoolo jo rungsrner kongo borni bagai special kok kesar mung yapar mung kam kongo naidi sini student nang kasini future bright sini student sini bhavishyat ni sungsasa borni khanigo obono kok kesar sini student no kaham student ngi basatang good student good citizen nang thang tei jing tini abo hai support besang khlaikha je tabo kabang ma mane ke effect rok bai khlagi sini srai rok sini youngster sini youth rok lama koro bai thang abo rok ni yak ni hoite ishor tei Baba Garia borno jo tono kate ro thung ang tiai tei kobogo sini society tei sini teaching staff tei guardian jo tono kobogo jeta sin drugs je o effect mane rogo klayat khlagi borni khungjo sana khlai khlai जों आबोनो मुक्त खलाय सिने स्राय रखनो समाजनि बाक्सा खलाय बासाय मानादै बरनखानिगो आं दियाइगो ते सारा त्रिपुरा सुदो स्कुल स्टुडेन्ट नि बागै कैसाया सारा त्रिपुरा जत्तो सिनि स्टुडेन्ट जेता हा दफा सिनि जागनानि थानिगो जत्तोनो सुगै बासा माथों बरनि रोंस्रंगो ते बरनि तंमुं जामुंगो तो जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए वनवास के बाद में तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट व्हेन ही वेंट टू एग्जाइल तो ही लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स because he came in contact with the tribals, the indigenous people who guided him and who made him to achieve victory. तो आप लोगों का जो इतिहास है वो 10, 12, 40, 50 साल या 100, 200 साल पुराना नहीं है। आप लोगों का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो हजारों साल पुराना है। Now it is your duty, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आज बच्चे हैं, कल को आप बड़े बनोगे and you have to take care of this country, you have to take care of the state, you have to take care of your families and all. So it is not only to take care of your family, of your state or for the country, but you have to preserve your culture also. बहुत ही जरूरी है ये। और बच्चे हैं, ये बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, there is a sense of unrest among them, और आप लोग बहुत अच्छा अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम के ऊपर लास्ट मंथ में मैंने बागमा में जो आपका बाबा गरिया एकेडमी है
वो मैंने विजिट किया था एंड आई अटेंडेड द मॉर्निंग असेंबली सेशन एंड इट वाज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और जो विचार जो उसके अंदर देखे कि भाई आप लोग सरस्वती वंदना भी करते हैं, एक भारत के प्रति भी आप सजग हैं, वफादारी की आप बात करते हैं, और फिर उसके बाद हर एक चीज आप लोगों को सिखाई जाती है उसके अंदर, जस्ट टू बिकम अ गुड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सो दिस इज समथिंग वेरी मच ऑफ वेरी हाई वैल्यू एंड वेरी मच हाई डिग्निटी। और अपने समाज को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहिए। जो टीचर्स हैं, दे आर द हार्बिंगर्स ऑफ एम्पावरमेंट and towards the development of the society. So lot of gratitude to all the teachers as well, and I will not take much of the time. Belai belai ke hum bhai. Thank you.